বিশেষ অতিথি চেয়ারম্যান কয়নাই তিনি বরম গোনাং দিনে মেলাनि উদ্বোধক তিনি এমএলএ সারনো বেশ কানিনাই তিনি বুকু অর্চনা দেববর্মা जों जत याफा खरब लांनाय नहाय सिने बीएससी चेयरमैन सिने सार सुनिल बेस्ताय रिसा याफानाय सिने बुकु नायथक्ति देबबर्मा जों जत याफा खरब लांनाय Hai masalah này, cara asuk tong này đó, rất to sừng masalah này. Sừng rất to ya pak kerap này. Sừng rất to sini dinini udbodak jati musungai sini pandano sengsarika hadising tabuk amsaini 1 number simna Bidhan Sabha Kendroni sini Boronggonang MLA tai sini chairman BC Hazamara tai sini ex MDC tai oroni kobonga Boronggonang tungang masa-masa bung salia tai oro tongi tongnai para Boronggonang okra sakara rok tai abon sai tai kusu tai okra sakara rok jotonono Hazamara adi blok di pokko theke o hangrani pakainai norong blok di pokko theke tai ani sak ni pokko theke hamzak batai sibai yafaro gang Hanayo khole khnaka omo sonayo om hai kaisa panda tongonanya ango January mas 9 tariko thangnani January mas 9 tariko blog join khaibani ang mutu tongkho haipono phaimalia sini MLA sar tai chairman borong phaikya gang saimenya je omo hai panda organize khajakmani omoni pesone tamo laibu matong haipono nugui wana khaje 42 tomo hangraiter তার মানে বিষয় যদি ওতের ওয়াইসা খাজাবি তখনকে 42 বছর খা সিনি সাইব जों আছে সানিসে সিকাংনো ও তের সেংজাখা কে বেলাইকে ওয়ানাখা বেলাইকে খাতুংখা যে সিনি বরকনি আমচাयो মাহাय गासे तेर सरिया ওই সেংলাই ফাইকেনা কে তেবো ওয়ানা মানিকে आं बिसिকক सागला যে busuk tomo teren kha abobo norok omono record khainarek ban kha yang borok ba oroni jam chani tui dongnai rok omo kaisa prosomsani kaisa belaike sajangna moto kok om hai tenon rong record khai tini om hai biswa abo 42 tomo kha ke hakeno sing teruk beskangwa agok lanya nanggo sini borok biseske sing tabuk bebak digeno teruk sering laimani jorobo sing asik din babak buino kulogo buino serenglai seng khabrumlai phailaikia haipano tabuk seng teruk kesini yakongo basanani nai tongma jorowo mai terok seng khaimanka abo sin bisingo kethalai mane hamjaklai man bari ruwo sunone kisu phorungo kesini bisingo sini je bandani bisingo sini MLA fandi ba prohason levelni je borok fandi o terno borong saimano jam tini ang saimani thangmahai gemila sar saiman kaka hakeno o terni o bartabo awayungi tongo abogina ang kok kusarnai o morta sorthang o terni bisingte o amsani borong bisingote kethalai mana hamjaklai man bari them sini borok
bwskango thaniwo o teri bisingtei जों तेबो सोरनानि तेबो सोरमुंनि बासाथों o terni je সংজনাই রংनो आं पाइफले हामबायरो हाकेनो सेंलायदि हाकेनो खायलायदि हाकेनो जतनन दैमा गुग्लायनाय पारानि सिनाय नङा अखरा साकारनि कक रकनो जों बर'नि जे एडभाइस हरनोबो जों मान हालायनाय इनके आं ताय आसुक सागलाक आसुक साइनो आनि कक सामनावर बथाका जतनन हांरायते যারা বিশ্বাসী जों অস্ত্রি বিসর্জন খাইলাयो তিন দিন খানা 3 দিন आसुरिसिरे अबन कायसा जोंनि बर' रावनि आगिनि सिमिनो प्रथा दङ आरो धर्म प्राण बर' राव যারা हामजांनाय राव बर' तुगलायो जोंबो जेरायफोरो हांराय गारिं थाङै तुगलायखा दाबो अबশ্যই जोंनि बर' राव हाकसाल थानायनि मत क्षमता गैयै कलिकातायावबो थाङै जोंनि अस्ट्रि बिसर्जन होनानै आराम फैसा गैयै এবং दमुरावबो थानाबो रां फैसा नांगौ যারা गरिब गदरा रक अरबनो अस्ट्रि बिसर्जन जायो अबनो अंसन अब कायसा जोंनि बर'नि বিশ্বাস अब ऐतिहासिक ব্যাপার अब हाइमेया भीष्म विश्राम नामानि हंफिसे हांग्राय उत्पत्ति इंखौ जों आसो हिंदु शास्त्रखौ सासंमाया तफानो बुनि नुगै बुनि सोलोङै खोना जों अरनो अस्टिखि बिलायनाय अ जागाव गथं लायमानि अस्टिखि मोननानै अंगो खायलायमानि प्राय 42 बছর अंखा এবং सरकारि साहित्य माने जों बामफ्रोनो आमाल सिमि किसि मानि फेका এবং तावबो बीजेपी आमाल मानि दं अब नंनानिको सरकारि जात रेखागाय अनेक किसु नायदखाय मानो किन्तु ओ एलागाव जों मिलिलायै थानसाखालै दंलायै दफा बाय दफा हामजालायै दंनानै आबनो नांगौ आबनि बागैनो दाखर बुखर जों गाहाम गोरों थायै अ दिन खानाव जों कालिमानथन जतनि नगन जा गाहामथन सिरि सिटिनि सिमि खवाय फायलायमानि हाय चिनि अ सोंसामा याकार थांनाय चिनि अग्रा रक चिनि ताकुक बुखरक जारा थैनाय रक बंनि बेकग्राउन्ड जों खाना गोथार दियो खिग्लायनाय आसले तामुने बागै जों अ सालो अ गोथार बेकग्राउन्ड खिग्लायलाय जों सायमानो हिन्दु शास्त्रनि मते प्रति बछरनि जानुवारि मासनि 14 हायगे 15 तारिख अ जरावनो अ साल फायो अ हांरायनि साल जों सायमानो যারা হিন্দু শাস্ত্র কামগাই পরিণয় বরক সাইমান না ও সাল বিশেষ করে সাল সূর্য দেবতা হেন চিনি সাল ন খুলুমানো ইয়াফাरै ও সাল সেংজাগো তামনে বাগে হিমালে এ হাংরাইনি সাল নরক বুড়া বুড়িছরক বাক্সা সাইমান না চিনি যে সাল ओ साल कामानि जों सब समय नुगो पूर्व दिगे काखाय पश्चिम दिगे थाङो किन्तु खोनानि साल बयां उत्तर कोनादै गानाय दक्षिण कोनादै थां हाबैनाय अ जराव हिन्दु शास्त्रनि मते अ दिन अ साल जुदि जों दै गोथारा तुगुइ मानखा हंगे पुण्य हनै हिन्दु शास्त्र मते सैजाक दङ बनि बागै अ सालसों याखे जों आगिनि सालाबो अमहाय तिरगो जों बेकन खिग्लाय मान खामु हाइया जे बरक खोनानि हांरायनि साल जेतु कोनाय साल काद्रबो जेतु कोनाय बिनि पाब्रक मुक्तंग हनै हिन्दु शास्त्रनि मते साजागै दङ
Omo bahai kain kahamale Sipni avatar Raghunath Hani bo sengsara asai kya Bo saka Khanani salo Jungje borokmoni soroni rasi Don urasi Kumbho rasi o thange habui nai Tai kaisa sadak tongo Khanani salo Judi Khejiri songai saka hange Amobo Shastone poke kahamni sadago Hindu shaston mate Tangai himale Sei sipni avatar donu Raghunath donu bo saka Jepro bo sonnas tengui tongpro Bini sangrog rog Samung khlainani leo hnei Mai songkai waisa mui songi waisa songi janani hnei Leo hnei bo bini sisho rong saka Mai mui ek loge mai mui ar dalana songya woi Mai bai mui ek loge saplui songdi Hnei bini sisho rong bo saka Afro bini sisho rong amahai khlaiye Bini guruno songi charikha Songi chamane pore bo nokha tamo O je songi chamani mai bai mui songi chamani obo belaine kothok Aboni bagino O salo hangraini salo जों বিশেষ করে mai ketal manmani jora mairum ketal phaimani jora O ketalo o jorao jodi se mai bai muino songoi ek loge khejiri songoi jakhanke chini sorini pokkebo kahamungo hunei a hindu shastra monde sajak tongo a joraono oi je khejiri himani bumu a joraono farjago boni bagai Khanani salo जों माइ केताल बाय मुखितें केताल साफले खेजि संसा खांखेबो जोंनि शास्त्रनि पके गाहामनै हिन्दु शास्त्रनि मते साजाक दंगो जाय होक जों मासो शास्त्रनासो सियाबा जे किसा मिसा बय मानमानि आबनो जों नं थानि साव आं अबनो कयदानि नायो ए जे म हाय मेला सुदु मेला जों बेराय थांगा आमया Chini bayap sari malai layo jati guksi sini layo dohoi dofa hamjak lainani kaisa jora जों manu sujuk manu boni bagai ang omono koinai nongni thani khanani je sal a jorabo jotto जों বিশেষ করে जों jara cherai tongnai rok chini chalai rok okra rokno borom riwoi chini sai okra rokno जों sonman riwoi khanani chalo gaham ka mane woi kono Tamanani bodo hamia samung khaya woi tong tok cha tok tongai kebai walai sulai ngia woi khanane chinewa hangrai sal kaham kai palinani bagai nong thani kisisia kok kasarai bisingnei ekeba semano phaiba taklai bai bisingnei o tero manjak phaijak amsaini okrarokni khugo khnawo je o jaga Agio tebo hohom dodom khlaioi bekreng rok khibilayo je जोंनो याखारै klang thangnai bekreng nogo khati tonijak borni bekreng no o hangraini jorao hongkai जों o jagani sumili tuima tuisa tongo a jaga bekreng no जों खिबलायो ओंखाय तिनि हरो ओंखा हांग्रायनि तुकुनानि आइचुगो तुकुलायो जों तुकुइ चिनि अक्रा चाक्रा रकनि आशीर्वाद जों नालायो जों चेरायफ्रु नुकजागो जे फुंगाय श्री श्री हांग्रायनि Bino tukui okra chakra no khulumui जों awan rok salai marok agi sare phurni simi जों nugui phayo okra rok bai hinjago sajago je okra rok no buma bufa kaka kaki joto no kami ni borok rok no khulum yasa awang rok kebno chariya chare phuru rok ga abo kaisa chini somas ni hekap chini society ni শুধু আবো হিন্দু ধর্ম ন নাহারই হিন্দু শাস্ত্র ন
naharai omo khlainani nango omo hai simino hini angkhe wansugya abo Hindu dormoni logi logi sini kaisa okra rokno je borom rimani okra rokno je respect khlaimani obo hangrai terni bisingtibo sung nukjago tamlai hinba जों आदिने तुकुय मुसुय निजी साक-साकनो गोथार ख्लायै अक्रारकनि जे आशीर्बाद नामानि रक आबो जों अक्रारकनो बाहायके बरम रिनानां बाहायके रेसपेक्ट ख्लायनानै नां आबो जों चेरायफोरनि सिमिनो जों सिरंगै फायमानि खालायो ओंखाय ताबुक बा मडार्न जुग ngैथांका मोबाइल इंटरनेटनि जुग केबो आइसुग रगो ओमहायके हांग्राय रगो तुकुमानि बेलायखेनो कम न नुकजागो ते अखरा रकनो ओमहायके आगियो जे खुलुममानि यागुलो आवां रक सालायमानि रक जे तंगमानि जे नियम रक तंगमानि आबो ताबु आसु खलायजागलिया ओंखाय जों नायदि बरकनो बाहायके बरम रिनानि नां बरकनो बाहायके रेसपेक्ट खालायनानि नां आबो आगिबो जिनि पराशुनानि खायनानि सिगां शिक्षा फायनानि सिगां आफ्रुबो जों अखरा रकनो बाहायके बरम रिनानि नां आबो जों सोलोंगै फायलाय ओंखाय दिनै तो 42 तम तेरबा अ तेर हायकेबा अ जागा जे अम हायके खरकसा आमचाइनि खरकसा बाय खरकसा गोदोगमा सालमालाया दंफानो अ तेरनि दिनाव ओंखाय जों मालायलाय मानो खरकसा बाय खरकसा तेबो बाया खालायमानो ओंखाय अ तेर जों आजाया सानिनो अ तेर खालायजाखा बेलायखेनो गोजाम हिनि मानो कारन 42 बोसोर रमै खालाय दङ ओंखाय अबोथ कम कगिया ओंखाय हातियो तिनि अमहाय हांग्रायनि आइसुगो तुकुनानि सिगांनि साल हायगो साइरिगो अमहायके जों सुदु सुमिलि बेलि हातियो सिमिया गोरों गोरों सिनि त्रिपुरा हास्तेयो जत जागावनो जत हातियोनो तिनि अमहायके चिनि मैखोथों थाइखोथों रक हायकेबा चिनि बाहान रक आरक काकाय रक जों पाइलायै नगरक थांलायबानि रक जों नुगो दैतिनि अरबो अमहायनो नुगजागै दङ ओंखाय जों दाबो हिन्दु शास्त्रनि मते जे खायजागमानि नुगै दङ जे निजि साक साकनो बाहायके जों गाहाम खालायै गोस्रां खालायै दनिनानि नां आबो जों बेलायखेनो नायकलनानि बान्ता के जों दाबो शुदु रेसपेक्ट खालायगा हायके बरम खालायगा अमहाय सिमि बायबंगिया सिनि थिनांनि बागैबो जों किजा मा वानसुगलायनाय दाखुकताय बुहुकसं सिनि बुसुकांगो नायदि सेराय खनायराव गोबां मा दङ बंनि थिनांनि बागै जों बेलायखेनो वानसुकनानि बान्ता अमहाय तेरनि बिसिंतिबो बरकनोबो जों गोबां मा रोंस्रोंमानि बिसिंति गोबां मा उदाहरण निबानि बिसिंति बरकनो गाहाम गाहाम सोलोंनानि हायकेबा गाहाम गाहाम जे फोरोंनानि अमहाय पान्दानि बिसिंतिबो जों फोरोंगै मानो साइरिग रगो हयतो दिनै हर अर प्रग्राम तगै मानो अरुंतै हाय प्रग्राम रगो सुदु रोसामुं मोसामुं सिमि खालायैया आं कमिटि रगनो कयनाय ताक्लाय खालायमाय आफानो खालि रग दिसिमि सेराय रगनो सैनानि हायकेबा आर्टिस्ट खायनानि प्रतियोगिता हायकेबा खरकसा बाय खरकसा बंतिखाय कम्पिटिशन खालायमान अमहाय कम्पिटिशन रग खालायै सेराय रगनो रोसाबमुं मोसामुंगोबो सेराय रगनो इनभल्व खालायरि बरगनोबो कम्पिटिशन रग खालायरि निजि साक साकनो बाहायके स्टेज साकारावबो गावै बंनि पारफरमेन्स रग फुनुगैमान अमहाय पान्दा रग खालायगाखै जानाय जों नुगजागो चिनि तिप्रासा आमजायो हकाय जों बेलायखेनो डिसिप्लिन जों मेनटेन रग खालायलाया कारन जों चिनि बरक रग दाबो बिशेष खालाय गोबां मा सिख्ला सिख्लि रग
sini dofani borok rok gobang ma lam korojak lamao himlai tongo baksa tablet rok salayo drugs rok nalaimani rok जों खोनावै दङ जेटा चिनि तिप्रासानि बागै बेलाय खेनो हामिया आबो आमानै रक जों इउज खालायगा हांखाय चिनि थिनां बेलाय खेनो केसेबर थांनाय हिनि आं वानसुगो कारन जेराय रक हायको सिक्ला